Aro. Komera Nyirabutaru. Ni wareba nahuye na babantuza baba bafite ibintu by'abanyabazungu. Abo. Nawe nabo nabonye ibintu biri gukubita imirabyo nkaje ndirukanka ariko nibyo byiza. Naye ndi kuvugana nabo banyemereye ibintu by'abaka niba ari bikamaramani. Nabonaga ndi kureba abantu b'inzobe gusa. Nibo bagezweho. Nibyo. Kandi ubwo bugane nabo numva ukuntu babaga bameze. Ibintu nabyo biranjogoroje. Yewe mukomere cyane ni mwebwe. Yewe nuko ndi kubona n'abazira murabaye. Murabaye yewe. Murabaye abanura oni wasanga binjogonyohera oni byanjogonyora. Yewe kumumeze nk'abazungura. Ni babantu b'abahinde mukomere cyane. Komera. Nuko dushimba twanje twari tweze. Sawa ubwo nuko. Sawa. Aro. Sheru mazutera. Komera cyane. Uraho neza ibintu namahorora. Sheshe ni wareba. Telefone yanje bari bayibye ariko bamaye igisubizo ko igisubizo nari bwe naragitanga. Niwe ho wayiguze? Yewe gawe. Nago wayima amafaranga kandi dukundanaga. Amafaranga gikize. Uzaheri wanyu impamvu kutayima uzaheri wanyu none uzi ngo ndaza nibikweto ngiye kukureba. Karindagire bitanu si urayakoreraga. One wayitoraguye kazayijane mubwo nuko ndindagize. Ewe akasa mutwe kuri nikundana ry'abakobwa kunana n'umukobwa watikintu yewe ngo kizane amafaranga arendagira amafaranga giki. Ewe kamamagare data numva. Yego komera cyane da. Komera cyane ninsabe none nabonye wa mukobwa wandangiye ukwanuza kwa Zimbatani. Nataye telefone ndi kumugerageza none ngo ayitoreraguye ngo ntiyayimpa ngo yabaye umuhinde ngo ntaye ngo ndurukara agakaragenda ubwo namuretse.